Ya mau pulang kami sebelum pasahat tok kadang kami selamat baru mari pulang kami dulu pulang kami dia balari tikio selamat baru itu. Jadi mulai ada mah itu kita salurna nabung udison nainggolan dohot sirigar boru bere dohot bere kami mison mungkin son natorok tok bere nainggolan dohot sirigar. Jadi mungkin sasadana kami songon perwakilan sa sirigar mungkin awsa diri mah mau magkabasarimu gimana tuduhan ni buru sirigar si Lali asa songon na Mikel tulak kami sitak kolay sitak komanot na bulu sirigar sitak komanot na si Lali gimana ciri khas ni sirigar na boy gabi Mikel